Ki paidrungai jong kaya musyang khimusnyang CMC Parish Jawai kilaya kendo lang mentah kecan mit sengi palai kesantarik jong ne benai nailur arja arpusau hang ne hayeng mane Parish ban rakhe ya kesengi buram kejongki padha kecokapor ban kenma buram ya kesengi buram jong ke Teresa Bekoi kebadairu kenong da jong ke CMC. Lasdang ya kini kesengi buram kejongki ha kepor nriu siteng janmit da kemas Bekoi ha keba Father Hilarius Lamre Parish Priest kejawai Parish ilalong ikongsan. Ha kecingkren jong ileng doa kongsan ila banjur bat penslur bahaya barok ki paidrongai jong kini ke CMC ban bod ya ke nuksa lani ban bod ya ki denjat jong ke Teresa Bekoi bat ban ya ke Eucharis Bekoi bat ya ki para beriu. Haden jong kemas Bekoi layo ya kicingkren sengongo bat kicingkren ai kublai na chairman bas secretary jong ke CMC. La penlong ru ya kejingelang ke belengkot ha kebala ai burom rengkat kejing sengongo ya paro kinong lum senyang jong kene ke CMC kibala tres hitam ha keban pendap hok ya kikam jong ki na kebenta ke CMC pana kebenta ke balang hapo Parish Jawai borok kowe. Haswaban penkut ya kene kejing kendo kejongki la penlong ya kejing ot ya ukik jong kene ke sengi krau kejongki pat kejing di sya sengobha.
Kan kau dengan kanta kumba kale menba kadan samna menba kale dari ji ko isra an nong ipa katengah jana ngande kaje ko bade pat kabasa ho ngat di bar bo bela betiki pat betiki
उपदाबी की बैजुस्ता बजुशन था बा इकाम बभाजों की पकड़ला बनते के बोल के विकास जों प्ले शाक बला नी कबाद में का Nirvana Bhagwan toki Durga Sakmani Rajasupa in Simpo Aloka Kinla Awan Hashmi Tra but the Kinla Open Simpo Awan Sampan Yara Pakatami Nikapati Rajsu Jauh-jauh kita mai dan berjuang.
yang baik kami berbicara jopi berbicara berbun yang tu leh kami Haji sudah kepada keterangan yang wajib kerana ia juga memberikan dua bawa kaji maya kaji. So many of them are kabadon jus now likiway ya ibu aiden ro ime kukunran na kabanta father parish priest iba pendanta ya kene kemas pukul ha kabang leyo bansip bat ban bam ya kemet asnam jong ni kabalong kadawai ba na kabanta kecing im telur sini tunang ya don rengkat ni kukunran kene kecing ya inti sini ha kene kesla pertai तो आज बड़ जिंदा बन Pastoral Center abot di Bangkili Jabeni open chip ini gampang mengisi income CMC dan meeting the economy mother is trying to
Happy birthday to us, no? Happy